ikhale la. No, sangisho nje i-advantage yakho ngokonke lo senza ngokuqoqela ngona uthi ikhala kithi lapha njani njanyana. Phela mina athi konke ngalesibhedlela lesa uyeva usibhedlela lesa kulashwa khona abantu uphakamisa igraph wena abantu bayange kuyogula lapha. Yebo. Kunyusela. Cut. Yebo. Kunyusela. Impilo enzima yelele noma ngabe ufisa ukuba yiboza kodwa kumele uhambe sonke indawo uhobe ulikusasa lakho ngeke ulithole ngelanga elilodwa noma ungabona amatapuna ayasifika amatapuna yiwona sikhombisa indlela. Yababona laman bahamba ngama SLK so bethi yashisha awunayo imali awunayo imali esweka wena uzenza isithutha uthanda abantwana abamenqemenqe